Ahakoa te kaha o te whakahau ke whakapakaringia ake ngā ture taiao e mutu ai te rere a ngā parahamuti ki te awa o Puarenga i whakarewarewa. Hei taa te whare poro rākau o Red Stag, kāre rātou i te takahi i ngā whakaritenga o te ture whakahaere rawa. Ki tā wali li o te kaitiaki pūtaiao mō tūhaurangi. Mai rāno kāre anō kia rereke ake te rere o te paihana ki roto i te awa o Puarenga. The pollutants are still coming down, whether or not they're within acceptable guidelines, acceptable levels. The pollutants still exist in the environment, they're still persistent in the environment, so nothing changes. We really take our environmental responsibilities very seriously here. We've gone to a lot He oi ki tā Tim Charlson o te mira rākau o Red Stag ki Waipā. Mai te tau ono te kau mā whā, waroa e nei roto whakahaora e rua, e tātari ana i ngā para e rere mai ana i te mira ki konei. I mua atu o te para tītanga atu ki ngā whenua kaitua. We've got strict limits of contaminants we're allowed in that effluent before it's discharged, which we comply with. It is then sprayed in the forest, where it is then further purified before it eventually seeps into the groundwater and ultimately into the streams and to Lake Rotorua. Whatever Red Stag says, or even the Rotorua District Council say about their rights under the resource consent, for me that's a moot point, because at the end of the day, our river and our land are still being polluted, our lake is still being polluted. Mō ngā whakatūpato kia kaua e kauhia e nei wai e ngā tamariki o te whakarewarewa. Nā ōna parakino, he whakatūpato tonu e nei e tautoko hia ana e Charlson. Any open stream waterway in New Zealand which has farming, agriculture on it, poses a risk bacteriologically. My push is to make changes to the way we release those pollutants into the environment. He kaupapaka pakanga hia tonu, e kore e tau i konei. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.